Kumsi benta ban penmahano kasurok na liang UMLA kanong po uba Meral Bonds ha kasing nengkong lalit budin na Menteri Rangba kajela Konrad Kesangma halor kajingdawa ban sna penmahano kasurok nong po den Sonapur. Ya UMLA la senran da kiri Rangba Karibho district bahkan tup ya kinong ilam snong katai nong po bat den. Segi wilayah alat ban ya kendu ya Menteri Rangba jong kajela kajong ni i Sir Konrad Kesangma ban budin halor kawe ni gimat kiba kongsan ba ha ka bade bat ka surok nong po den sya Sonapur kawe ni gimat kiba kajela bro kawe ni lai i ya kajong lenti ya kini katto kani tili tayo gibla dem kani kita kamat kepala slam ban nakaliang jong aku menomik kemat chamla song thaj ban budin ya kani bat kaladon ha final stage bat kumba lalong hagi ni kiski kibla dep naso ban panpau jeng songo sai sisin ya baro ki pajba ki bala ai jeng kersan ki rusimen baro ki bala idon ko benta ko krau ban ai men sim bagan ni kam kan urlong ban ban budin cucu ban penstet ya kani kam wilayah alat ban ya kendu ya chief minister na kam ta ban pentikna bangin la ban penkloy ya kene kam na department yo pludi ha ka bede bat ka upgradation ya ka surok na nongpo haumden first part ke di arpho kilometer ya ka ba 8 mang lengba ka NEC lembaga Ministry of Donor bat halor jong kani ka don kam yang akum MLA bangan budin na ka por sa por mangi suthu gidon sibun teli ki surok ki ba don kam ki ba don on a priority dan ki top priority ki surok kala amde sa Giant Hill sa West Kasil sa South Garo Hill sa West Garo Hill sa Riboy panta tata bat kani ka surok nong po den ru bade ko we na ki bakong san Hendri haga perthei dan kejing ya kini kejing ya kanan bagi ong mo kadon kam yang aku menomik mat bangan budin tagadau daga sing ngalai kendu hi na kabenta ban pentikna ban planning kende haga top priority list kende po NEC na NEC ter po Ministry of Donor ban yo ya kejing menjur ban yo yang kejing penmang tengka kum balamang kata kalong san puar klur kendai ku pralat kandri wajar na kwenta kani ka fast part kani ka arpo kilometer ka bede intermediate lane na nongpo somden mar kata ko oi pi menni ka jingai budin na ka po sa por bat ngasutu biang-biang balada ngimla ban budin hi bagi dang don sipun ki surok ki bodon kam po ga jela de kani er gudi ko we ni ki bodon kam ha ka ba la yo lan mata ka singi ban budin ban pentikna ter mta sha NEC mta penbej na ko benta ban pentikna ba sanction po jong Ministry of Donor in yo kloi kat bala nam tang jing mentoi jong pai ba kani gede ka benta ka benkong ka benta ka baar bale ji kren gede ka tuna na den ter su Sonapur ka pejangai sa kumba laiku pra kilometer kani kumba mila update di pina ka por sa report jing penmang di lomba jong PMGSY ha ka bagi jing penbit penbiang ya di PR barok gila dana Delhi Ministry of Rural Development na umta baniyo jing benjur bangit scam basyan insa la baniyo ya jing benjur baniyo ban pentri kam no ya gani surok na umta jing mentoy jong pajba jing apil ke jong assassin kalau bang ini sya sitom kat tu di pajba song senong jong ini kedong bagat han ke jongi se than den tam begini sya ban ini scam bagan ka kenti ko menta da jing trelang jong boro da jing kerku jong bele bangila ban poi sung thong baniyo surok ko ba English